Duydun mu oğlum Yahya? Sonunda İskender de milli oldu. Milli derken abi? Amerika'dan kesin dönüş yapıyor, görmüyor musun? Biz de sizinle olmak isteriz. Benim için anlaşma tamam. Zeynep. Bir şey mi oldu? Bu kız senden hamile mi Halil İbrahim? Već sedmicama s nestrpljenjem čekamo novu epizodu serije Hudutu Sevda. U prethodnim analizama dala sam vam sve dokaze da neće umrijeti Zeynep i nije umrla, ali nažalost mogu se desiti stvari puno gore od smrti. Da, Zeynep se digla na noge, ali čim se digla, pitala je Halila da li je Didem trudna s njim. Zeynep je trenutno u jako lošem stanju, na ivici da potpuno izgubi kontrolu. Ovdje Halil ima mnogo odgovornosti. Postoji velika mogućnost da se Zeynep ponovo vrati Kanu. Detalje ću vam objasniti uskoro. 2 nova lika. I njihov dolazak će biti ogroman i mislim da će biti na strani neprijatelja. Hoće li Halil moći napustiti Crno more kao što je rekao? Da li će Fikret i Nedime izaći iz ove epizode? I jedno od najvažnijih pitanja, ako je Halil odustao od ubistva Kana, hoće li ponovo krenuti za njim? Sve to i još mnogo toga uskoro u novom videu. Prije nego što počnemo, molim vas da lajkajte video i pretplatite se na kanal. Ako ste spremni, odmah krećemo. Prvo želim početi od posljednje scene. Kan je nazvao Zeynep i rekao joj da su oni vjenčani, te da Didem nosi Halilovo dijete. Zatim se prekinuo poziv, a nakon toga, kada je Halil došao, Zeynep je Halilu postavila pitanje: da li je Didem trudna s tobom? Ako me pitate, ovo je prvi put da mislim da Halil treba slagati, ali ne vjerujem da bi Halil Ibrahim slagao Zeynep, uzimajući u obzir njeno stanje. Mislim da će joj reći istinu, kako bi spriječio da Zeynep doživi veću traumu. Ali nažalost, istinom bi samo mogao pogoršati stvari. Kada Halil uđe u kuću i čuje sve to od Zeynep, vjerovatno će misliti da je saznala od Didem, ali Didem do tada nije ništa rekla Zeynep, što me je stvarno naljutilo na sredini epizodi. Ali ipak, iako Didem nije rekla ništa Zeynep, stvari su krenule nizbrdo. Zeynep je saznala cijelu istinu. Šta više, to nije bila obična istina. Ona je uništila Zeynepino srce. Zeynep je sada ranjena, iako je fizički bolje, emocionalno se raspada. Postoji velika mogućnost da se Zeynep ponovo vrati Kanu. Šta više, Kan, koji nikada nije bio ni približno sretan sa Zeynep, jedva čeka ovu priliku. On je opsjednut Zeynep. Mislim da bi ovo moglo izazvati velike tenzije između Halila i Kana. Dok Halil pokušava vratiti Zeynep, vjerovatno će se suočiti s još većim izazovima. Ali nadamo se da će se Zeynep uskoro svega sjetiti. Što se tiče novih likova, 2 nova lika dolaze u priču. Njihova uloga još uvijek nije jasna, ali mislim da će oni izazvati dodatne probleme Halilu i njegovoj porodici. Njihova prisutnost će dodatno zakomplikovati već složenu situaciju između Halila, Zeynep i Kana. Možda će čak i pokušati iskoristiti ovu situaciju u svoju korist. Što se tiče Fikreta i Nedime, njihova sudbina će vjerovatno biti odlučena u ovoj epizodi. Ako Halil Ibrahim odluči napustiti Crno more, to bi moglo značiti kraj za njih. Ali mislim da Fikret i Nedime imaju još uloga u priči, tako da neće lako nestati. I konačno, pitanje koje svi postavljaju: hoće li Halil Ibrahim ponovo krenuti za Kanom? Mislim da hoće. Kan je sada najveća prijetnja njegove veze sa Zeynep. Halil Ibrahim neće dozvoliti da Kan ponovo povrijedi Zeynep, ali to će ga koštati mnogo. To je sve za sada, prijatelji. Ako vam se video svidio, ne zaboravite da lajkate video i pretplatite se na kanal. A do tada komentarišite koje serije bi vi voljeli da analiziramo.